Nagrada Saharova za svobodo misli 2018 je bila podeljena Olegu Sencovu, ukrajinskemu in filmskemu režiserju in političnemu zaporniku v Rusiji. Njegovo delo je bilo deležno hvale na mednarodnih filmskih festivalih. Sencov je na drugem filmu prenehal delati zaradi protesta proti ruski priključitvi Krima. Leta 2015 ga je rusko sodišče zaradi snovanja terorističnih dejanj obsodilo na 20 let zapora. Zaprt je v oddaljeni kazenski koloniji znotraj arktičnega kroga. Его надежда вообще не покидает, и я уверена, что он надеется даже не столько, что он выйдет сам, но выйдут и другие заключенные, и вообще весь этот путинский режим рухнет. Leta 2018 je začel gladovno stavkati, da bi opozoril na stisko političnih zapornikov v Rusiji. Po 145 dneh je bil zaradi hudo načetega zdravja prisiljen stavko končati. Олегу это сигнал, что его борьба не напрасна, что борьба продолжается, что благодаря его голодовке мир стал более громко говорить об украинских политзаключенных. Я считаю, что это его как раз-таки победа. Parlament poziva k takojšnji izpustitvi Olega Sencova, ki je postal simbol osvoboditve vseh političnih zapornikov v Rusiji. Non siete soli nella lotta, questo Parlamento sarà sempre al vostro fianco.